Sithula wasezulwini semhlabeni vula lenkonzo ngosuku olukhulu lwesabatha nayi lapha incwadi yokuloba Mateyu 6 kwelesihlanu lapho ukhulekayo ungabi njengabazenzisi ukuba bethanda ukukhuleka bemezindlu zokusonta nasekuhlaleni kwezindlela ukuba babonwe abantu qinisile ngithi kini banomvuzo wabo kepha wena lapho ukhulekayo ngena endlini yakho uvala umnyango wakho khuleke kwihlo sekusithekeni kodwa ihlo bona kusithekeni akuveza ubala khulekeni kwenu ningakhulumize njengabezizwe bathi bona bayakuzwa ukukhuluma aboningi bani ngabalingisa ihloni yakwazi enibudana acele kuye haleluya sifundiswa kule ndawo ngokuthandaza uJesu Kristu esifundisa ukuba masithandaza singafani nabazenzisi singakhuleki simi ngeenyawo kodwa sikhuleke kuNkulunkulu endlini evaliwe ngoba uNkulunkulu umuntu osekusithekeni haleluya elandelayo incwadi ngokuloba emvangeli Luka 11 ekwathi ekhuleni kwakhe endaweni ethile seqedile umnye kubafundi bakhe wathi kuNkosi sifundise ukukhuleka njengoJohn wabafundisa abafundi bakhe wathi kuncane ikhuleka lithi babothe ezulwini mali hlonishwe igama lakho umbuso wakho mawuze intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini usiphe ukudlotheleleyo thethelele izono zethu njengoba sibathethelela abanamacala kithi ungasingenise kulingweni kodwa usinsuku ngoba umbuso wakho amandla nobukhosi uze bephakade amen yebo umthandazo omkhulu uJesu awunikeza abafundi bakhe lo mthandazo nathi sibuye singena kuwe lo mthandazo njengoba uJesu waye ufundisa njengoba ngimikile indawo ngingathandazi manje siyawufunda lo mthandazo njalo makuvulwa inkonzo ukuze nezingane ezikhulayo zikhule zazi ukuba ukhona umthandazo omkhulu wenkosi uJesu njengoba lapha kwaIsrayeli kule ndawo inkosi uJesu eyasho khona lo mthandazo lotshiwe lo mthandazo ngezilimi zonke manje kanjalo nolimi lwesiZulu elukhona lapho kulotshiwe lo mthandazo omkhulu haleluya belandelayo naye lapha 22:35 Mateyu 22:35 Mateyu umeli wambuza emlinga wathi mfundisi umphumela omkhulu emthethweni na uJesu wathi uyothanda inkosi uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yonke yakho nangomphefumulo wonke wakho nangokuqonda konke kwakho yilo myalo uqala nomkhulu nosibili uyafana nokuthi uthanda wakhele naye njengaloku usithanda wena uJesu usipha lomthetho omkhulu kangaka
Jesu Kristu philayo Nkosi yami uNkulunkulu amandla wonke Baba uLesu lwakho olukhulu namhlanje usuku lweSabatha uNkulunkulu amandla wonke mayisondele ingilosi yomholi ingilosi yengilosi yemandla elingcwele Nkosi yami uNkulunkulu Baba Nkosi yami wena walimisayo lolu suku Nkosi yami olukhulu ekangaka Nkosi yami uNkulunkulu emhlabeni Nkosi yami uNkulunkulu usuku lwakho Nkosi yami emagumbini amalo omhlaba Nkosi yami uNkulunkulu lolu suku Nkosi yami lifanele Baba Nkosi yami kubabazwa nokhothanyelo Nkosi yami ngoba usuku lwakho olimisayo Nkosi yami kuba abantu bonke bayodumisa alolu suku Nkosi yami Jehova ngena Nkosi yami enhlizweni sabantu bakho endaweni zonke emagumbini amane omhlaba mpumalanga ntshonalanga ningizimu nyakatho Nkosi yami Jehova nimandla wonke Nkosi yami ihlanganyela enathi ke Nkosi yami lenkonzo yokudumisa singalisodwa ingilosi yakho ibe khona Nkosi yami phakathi kwethu uJesu Kristu manje kuze phakathi amen uthi ezulwini hlonishwe igama lakho umbuso wakho mawuze intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini usiphe ukudla okuthoneleyo thethelela amacala ethu njengoba sibathethelela abanamacala kithi bawubaselisekulweni kodwa usinsukubi ngoba umbuso ngoba amandla nobukhosi uze bephakade bonke uduma amandla zathi
ngokuloba Luka 24:36 abafundi benkosi uJesu behleli phakathi endlini bevalile iminyango bekhuluma ezimbili izindaba ukufa nokuvuka inkosi uJesu abazange bayibone kuba ingene ngaphi inkosi bayithuka inkosi imi ngaphakathi kwabo yababingelela inkosi ngokubile lokusha eyavana kuthuneni yabeza ukuthula kubona yathi ukuthula emabekini manje kanjalo ke nami ngiyayilingisa inkosi yami uJesu ngavukanga ethuneni ngithulisa ingilosi enkulu ekuyona yakha libandla likamoya oyingcwele abakhonzi bakaNkulunkulu ibandla lonke igaba zonke abakhulu nabancane ngithi ukuthula makubekeni haleluya. Paula umpostoli kaBenjamini uNkulunkulu wamhlukanisela ivangeli kulabantu ababizwa ngabezizwe ngoba ivangeli lahlukanisiwe lingahlukaniswa umuntu kodwa lahlukaniswa uNkulunkulu njengoba uNkulunkulu edala abantu emhlabeni behlukene khona abamhlophe khona abamnyama khona lonke uhlobo lwabantu uNkulunkulu ke wena ke owehlukanisa ivangeli uthi Paul umpostoli ke encwadini yabaseKorinte shonini ngathi ubasizikhonzi zikaKristu nababonisi bemfihlakalo kaNkulunkulu ethi umkhonzi kaKristu nomboniso wemfihlakalo ubhekekile afumanisa akholekile phambi kwabantu aphila nabo emhlabeni anubafumanisa akholekile phambi kaNkulunkulu nami ngiyazisho ngithi wena ukholekile phambi kwabantu ngithandazele kholeka kwami kubonakala phambi kaNkulunkulu umhlo kuphela haleluya. Manje kanjalo ke bantu baNkulunkulu usuku namhlanje olukhulu usuku lwesabatha ensukwini zonke uNkulunkulu walikhetha lolu suku manje walinikeza igama elihloniphekile wathi usuku lwesabatha njengoba endaweni zonke namhlanje bantu baNkulunkulu usuku lokukhonza nokudumisa uJehova bantu baNkulunkulu kodwa singephambane nomthetho nomyalo kahulumeni njengoba sekumenyezela ukuba umuntu nomuntu akahlale ekhaya ukhonza nje ukhonza ekhaya ukhonza endlini lapho ukhonza khona kodwa noba kunjalo alwazi ukuba lime ivangeli kaNkulunkulu kuyashunyayelwa ngendlela zonke ukuze imphefumulo yabantu isindiswe ngoba uma lingema izwi kaNkulunkulu kuthiwa lisashunyayelwa emhlabeni abantu bangeze basindiswa haleluya. Bantu baNkulunkulu ngicela asondele umfundi layo lapha manje athinte phambi kaJehova umnini mandla wonke incwadi nje ezimbili nobe eintathu ufakazela lolu suku lwanamhlanje ngoba lolu suku lwalivele likhona usuku lekuqaleni uNkulunkulu esadala izulu nomhlaba walikhetha uNkulunkulu lolu suku walimisa kuba bonke abamkhonzayo nabamdumisayo uNkulunkulu babuthane bamdumisa uNkulunkulu lolu suku haleluya. Exodus 20 verse 2. Yeah, bawufunde Genesis 2. Genesis 2 2. Genesis 2 verse 2. Yeah. Ngosuku lesikhombisa uNkulunkulu wayeqedile imisebenzi abenzile. Yebo ke ngosuku lesikhombisa uNkulunkulu wabe seqedile imisebenzi yonke abeyenzile njengoba insuku zisikhombisa esontweni manje kunosuku lokuqala lwesonto kunosuku lwesibili lwesonto abalibiza umsombuluko kunosuku lwesithathu lwesonto abalibiza uTuesday kuze kuyofika usuku lwesikhombisa esilibiza isabatha kuthi uNkulunkulu wayeseqedile imisebenzi yonke. Yebo gijimana waphumula ngosuku lesikhombisa bese phumula ke ngosuku lesikhombisa njengoba namhlanje usuku lesikhombisa siphumule ke nathi namhlanje siphumule unye noNkulunkulu njengoba waphumula uNkulunkulu manje ngosuku lwesikhombisa uNkulunkulu ukhuluma ngosuku lesabatha azikahlukanisa izizwe emhlabeni akho mJuda akho mGreek akho mKhenani abantu kade ebento eyodwa manje
encwadini kaGenesis kuthiwa ke wabe selibusisa uNkulunkulu kusho ukuthi lolu suku lwenzelwa abantu bonke akukho kuba lenzela abaJuda kuphela kodwa lenzelwe isizwe sonke. Haleluya. Exodus 20 verse 8. Exodus 20 verse 8. Yeah. Khumbula usuku leSabatha. uNkulunkulu uthi khumbula ke akakwazi uNkulunkulu ukuthi athi khumbula into ongayazi. Uthi uNkulunkulu kuMose khumbula usuku leSabatha ngoba wakhuluma ngalo encwadini kaGenesis usemkhumbuza into ayazi uthi khumbula usuku leSabatha ngikwazi ukuba ngithi kuwe khumbula ukuba ngitheni izolo ngashongo lutho kuwe umkhumbuza into ekhona lelotshwe phansi uthi khumbula usuku leSabatha njengoba silikhumbula namhlanje lolu suku leSabatha silikhumbule ke ngokuba sihlale nje kuphela kodwa silikhumbule ukuba simkhonze lo nkulunkulu ngoba udinga ukukhonzwa lokudumiswa lo nkulunkulu ngoba uNkulunkulu umnini amandla wonke uyena ophezulu kwazo zonke izinto ezikhona emhlabeni njengoba namhlanje sithwele kanzima nje manje kufuna ngabe siyakhonza impela siyathandaza impela phambi kwaNkulunkulu. Haleluya. Ulugcine lube ingcwele. Yebo siyagcina ke luba ngcwele bandla elingcwele likamoya ezindlini zenu lapho enikhona memezani loNkulunkulu ewabona ngale mbozamo memezeni lani khona uNkulunkulu wethu kuba akabe nathi kusuku leSabatha uNkulunkulu asimele uNkulunkulu asilwele asivikele nezidungudungu ezikhona emhlabeni. Sibona manje izwe elishayeka ngayo yonke indlela nasi isifo esikhulu esitheliwe emhlabeni manje COVID-19 coronavirus uNkulunkulu wabona ngale mbozama akasawele sigcine silonde imithetho yonke njengoba sinikeziwe satshelwa ukuba nasi izinto kumele sizenze siyazi ukuba into enkulu egijima phambili kunako konke ukuthandaza bese manje silandela nemithetho yonke emgomo yonke emisiwe ehulumeni njengoba uhulumeni uthi abantu akube khona distance phakathi kwabantu ebekiwe ethi uhulumeni abantu abageze izandla ukuze bavikeleke kulesi sifo esikhona manje siyolwa ezikhali zonke ke silwa ngesikhali esikahulumeni silwa nangesikhali esokuthandaza ephambi kwaNkulunkulu kuba uNkulunkulu asenzele inhlanhla nomsa abantu baNkulunkulu nawe lapho ukhona thandaza impela uqinisa ukuthandaza ngosuku leSabatha umemeze loNkulunkulu impela imemeze lengilosi eyathunyelwa ukusindisa umhlaba ingilosi no-revival imemeze la ukhona uNkulunkulu ezwe ukukhala kwethu sikhale kunye nezingane zethu phambi kwaNkulunkulu. Haleluya. Wosebenza insuku ezisithupha uwenze wonke umsebenzi wakho kepha usuku lesikhombisa luyisabatha likaJehova uNkulunkulu wakho. Yebo isabatha likaJehova uNkulunkulu ke lolu suku olukhulu abantu baNkulunkulu lokuba sonke sisondeze phambi kwaJehova umnini amandla wonke noma ngabe uhlobo luni kodwa manje sondela uthandaze ngoba umthandazo ngempela unamandla uma sithandaza impela ngezwe lodwa sikhala uNkulunkulu uyosizwa abazalwane ebenkosi uJesu ugcwala namandla lapho enikhona ningaphelelwa amandla noma impela kuthiwa silapha kodwa siphumile manje njengoba nanti ivangeli izwi likaNkulunkulu liyafinyelela kinina phambi kaJehova. Haleluya. Awuthi into eyodwa ke sithandaze into eyodwa izikronika ezinezinto ezimbili chapter 7 verse 14 phambi kwaNkulunkulu umnini amandla wonke sithandaze sonke kunye nezingane zethu emakhaya sithandaze simemeze uNkulunkulu wethu. Uma abantu bami ababizwa ngegama lami. Yebo singabantu kethina bakaNkulunkulu sibizwa ngegama likaNkulunkulu uma abantu bami ababizwa
engegama lami singabantu thina bakaNkulunkulu. Haleluya. Bezithobisa ngoba sekudingeka lokho manje, ukuba abantu bonke bezithobise phambi kaNkulunkulu, bezithobise phambi kaNkulunkulu, simmemeza uNkulunkulu esithobisile uNkulunkulu manje, ukuze eswe uNkulunkulu ukhala kwethu esithobisile nabantwana bethu, eswe ukhala kwethu emagumbini amane omhlaba, simmemeza uNkulunkulu ezwe uNkulunkulu asihawukele. Haleluya. Bakhuleke. Yebo uNkulunkulu khuleka. Bafune ubuso bami. Bafuna ubuso bukaJehova. Baphenduke ezonweni zabo. Yebo. Ngiyakuzwa-ke ngisezulwini. Uyoswa uNkulunkulu wethu ezwe ukhala kwethu. uNkulunkulu sesikhala simmemeza sithi uNkulunkulu wena wabonakala embozamo, uNkulunkulu amqalisa, uNkulunkulu wenceku, uNkulunkulu wanorivayili, simmemeze ezwe uNkulunkulu apholise izwe, baphepha abantu, baphila abantu, litholakala ikhambi elisheshayo, ingilosi kaJehova ingene enhlizweni ezabo sosayensi manje, litholakala ikhambi, baphila abantu bakaNkulunkulu, ngoba yikho enye indlela, yikho enye indawo ekumele sibalekele kuyona. Wonke umuntu ubalekele uNkulunkulu, ngoba enongakholwa uma sekunje umzwa naye embiza athi uNkulunkulu wami, ngoba manje emlalela naye emthanda uNkulunkulu. Haleluya. Ngiyakuzwa-ke ngisezulwini. Uthi uNkulunkulu uyakuzwa-ke ngisezulwini. Ngiyekele isono sabo. Ayekele yonke into uNkulunkulu, ayekele lokufa khona ezweni, ngoba uyozwa esithandaza, sibiza igama lakhe. Bantu baNkulunkulu asithandazeni bandla elingcwele likamoya. uNkulunkulu kusewuye lo uNkulunkulu wabonakala kuShadrach noMeshaki noAbednego, kusewuye owasindisa uDanyeli emlonyeni wengonya, kusewuye lo uNkulunkulu wabonakala embozamo umholi nenceku yakhe bazalwane. Haleluya. uNkulunkulu ngathi angathela inhlanhla nomusa emizini yonke. Bantu baNkulunkulu, uNkulunkulu aniphephise lokufa, ningaphelelwa amandla. Bantu baNkulunkulu, uNkulunkulu khona, uNkulunkulu abenani nabantwana benu, kodwa kakhulu siqinisa ukuthandaza, kakhulu silandela imithetho yonke emiswe uhulumeni. Bantu baNkulunkulu, uthi uhulumeni ehlala ekhaya, yonke into enzayo yenze ekhaya nezingane zakho, ukuze siphephe phambi kwaJehova umnini mandla wonke. Bantu baNkulunkulu siyathandaza. Jesu Kristu ophilayo, Nkosi yami, wena uphethe amandla okasezulwini nasemhlabeni, Nkosi yami. uNkulunkulu wabonakala umholi. Nkosi yami, welule isandla sakho esinamandla sasezulwini. Nkosi yami, ukuba lokhu kufa, Nkosi yami, khona emhlabeni, Nkosi yami. uNkulunkulu veza ikhambi, uNkulunkulu umnini mandla wonke. Baphepha abantu bakho. Nkosi yami, baduduzeke Baba nalabo abasebalahlekelwe ihlobo sabo, Nkosi yami, akwehlanga olungehlanga. Jehova engcwele, Nkosi yami, baphila abantu bakho abaseyibhedlela. Nkosi yami, ingilosi yelule isandla, ngoba iyona yelula isandla sokuphilisa, Nkosi yami. uNkulunkulu engcwele, kulalele kuhlonishwe nomthetho omisiwe abaholi bezwe, Nkosi yami, ukuze izwe lonke lisinde. uNkulunkulu umnini mandla wonke, hlala kithi njalo-ke, Nkosi yami, usihlele enjalo nathi, Nkosi yami. Abantwana bonke baphile, abantu bonke baphile, wenze inhlanhla nomsa egama lakho manje kuze kube phakade. Amen. Baba osezulwini, lihlonishwe igama lakho, umbuso wakho mawuze, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe ukudla kwethu kwaneleyo, thethelela amacala ethu njengoba sibathethelela abanamacala ethu. Ungasebenzisi ekulingweni, kodwa usinsuku, ngoba umbuso wakho, amandla nobukhosi kuze kube phakade. Bonke umuntu amandla enhlanhla ngokomhlanhla samoya wenu nabo wonke, Nkosi yami, bakhaba kulala sinda abantu bakho nje. Siyabonga-ke bantu baNkulunkulu
inkonzo yesabatha uNkulunkulu abusise izwi lakhe lingene lifumane indawo enhlizweni zenu uNkulunkulu aniphe nokuphila njalo nokuphepha njalo athele inhlanhla nobusiso siyethaba amen amen amen